Hello, TUNI, KUKI News in Vezose, na bon travel lim ni vin tunin zong igam sungova til so za chom ho in se witin chule email ma ho I chan ge apan ala o hitam inam sungova iti ki got nai nei deu ham ti ho zong neu cha gang theilam pen le abailam thei pen a mi pi ni het thei ni divin hin se witin TUNI 7 June 2026 a hita in TUNI chan ge igam sung inam sungova PR izat isova ahi lo le PR izat ilhawang wahi inam sungwa ki khial na umpon memorandum izat ipi wang vin TUNI ahi adel zui thei KOIMA yumde povin hizi chun igam sungwa thil so hi evet na hi le TUNI ahi tanghul le KUKI ki ka azong hi pateta boundary ki sim phara hi tai ti hi mi pin I het thim na divin holim na hin nei ki no hitin TUNI a jong chu evet na le ukhur district langa hi tangkhul nu mei ho le Assam rifle ho na satain anaki no to vin tir gas ho na sanjong anaki kap to vin anaka khumu vin aban le mi li lang jong aki tong khai ti ho chu mo ahi in aban le Manipur gam kai sunga DGP tha kilhan na an chu DGP tha appoint anaki bol pa chu TUNI a jong chu Kangpo pi district langa KUKI lamkai ho jong kimu pi na ananei ti ho jong mu ahin ichi chung chang ho jong e thim theine divin hin se huitin TUNI a hi ngama sapena kanami pi te ho ka hin tip nom cha hi le I topic ngwa jong hin sei na huitin hi jong le inam sung igam sung wa igen theinau I ha sat na ho hi e ho hin angai na to banga igel tawin zanhila azong mel mahon dei lo ta a I kho I veng ei bulu pi wa I macha susilo sei sit jong nei lo bol sit jong nei lo mi ngai ma dinga sei naw jong lo a hi wanga KUKI a hi zi mai wa email mahon dei lo bola na bol wa etek na bol wa mi thumei tha pi na chung hi e hon jong ni khat ni hi iga yau cholun ahin la TUNI a hi vet na hi le I hei ki no hitam ti jong hi ki sei do nom hi la mi pin hin kho imang tawin tu lai ta a hi zan hi video a jong chu kana sein e ho KUKI chate hin igam inam KUKI fans ki umbi se lo a hi tan tu a hi mi atam zopi hi vet na hi le KUKI a hi thasit na inei gam tawen ihi na pau na asa talawa ihi lo naw I macha ilem lo na diu lo na khatna hi na sata ikikumvi ti ho jong hi mu ain tu a jong hi ga velohan igam inam hi banga gen theita a KOIMA KUKI fans lo KOIMA KUKI po na a ta chapati a ta a na tong nom ki lo na khat la khat ki oimo na jing khat la khat hi ta chu kidem to na jing thu sei vin alang khat na chu mi idema hi le I ati le aphadem I pilang pang chu hi le phazoding ham ti pa jong chu sei ngai ahin la hi chi chu lo min ei dong han lang I ti vai hop diu ham ti jong le a sei thei ding jong ki lo a hi wanga chu nam sunga anu mei a pasal ti talawa ki oimo na jing thu sei vin hita pan ila pau hi vet na hi le thasit omen chule imi isa dei lo bola I ki bol na ho jong TUNI a hi sun jom kit theilawa langkhat langa gen theita ki jong le langkhat langa nom ta hin khomang loi jong ga ki ki di choi bi gel le po na da omen na hi ji chun kanami te ho a hi the ai le TUNI a hi na pau phateta idin pi di wai mi khen khat na seya ai lo le Mizoram CM pan jong a hi thu sein ho chu tu a hi mi tampin ipomuve na ipomuvin hi chi chu ehon jong na satain I support novin adi KUKI kiti hi British on eina min vo naw a hi in British on eina min sa wa hi in hi chi hi ehon I dei ta I ki sa wa hi pui hi chi e ho hi na a hi pui ti hi cho e ho pandan a hi lo le KUKI vet nom lo ho hin hi chi to bang kam chang hi inei hi cho het thim na diwa
te ka na khat in sailang apart asort poi asort ne ti po tin na neu cha het thim thein ti vin hi chi chung chang ga sailang now sen khat chu anu sunga ahung ki zilla ahung pin do ting le ama le ma min ki sa hi lawai hi chi now sen chu anu ham apa ham api ham apu ham khanin amina sa ai na now sen hung ping do chu ama le ma min ki sa thei lawai ahin la api ham apu ham anu ham apa ham khanin amina sa ahile hi chi min ki sa pa chu hi chi chapang chun ahin ki po to pi a ate chan ge a thi chan ge a thi pi amin zong chu hi chi chu hi ji zo ahile tu ni a ku ki cha te zong ihung pin do wa ahi lo la KUKI ahung hi na pe na chu e ho hi masanga identity nei lo to bang hi ve tiu te ahi le hi che wa chu min ei het na a lo ze a chu British ten ei na het na dingole identity khat ei na pi chu KUKI hi zo ei pi chu na KUKI ei pi ta chu ahi le KUKI ei na min sao hi chi KUKI chu ke ho ke min sa ka hi po ve min ei min sa hi ti a ipom lo wa hi le koi not tha ma mong e ho iki eng bolo e ho iki sei si no e ho iki not tha au chala na iki not tha ma jan not tha mai ki koi yo chame noi si ta ai ki koi naw hi chi a chu mi pin i concept mo i khialo ngai ti hi tu ni a ka sei no mai na tu ni a ka sei no mai naw sian kha cho hong pi na hi le ama le ma amin i ti ki sa dong anu apa pi pu na sa chola hi chi to banga cho e ho zong British ten identity khat e na pi u le e na min sa naw chu KUKI chola ai le tu ni a i people KUKI ka hi poi tia i zam ko no na e le e ki min sa du tu ni a zong nang na pi ham na pu ham na pa ham na nu ham kha poi na min sa apau chu ke le ke bon ki min sa lo wa hichi kanu kapan ina min sa hi in hichi ichun kamin hichi hi taloding hichi zo hi ding hi taitin na min healthy hi theyam na hi thei di chu hi wang na nu na pa chu lungdam dam a hi lo le hichi chu dan hi nam hichi chu ivet no ngai hichi ichun tu ni a e ho ikito lo ze o a hi lo le e ho i phat lo ze ba KUKI vet daw bo so KUKI phateta asim hoyoitin hat sa lew han tu ni a tangkhulin jong KUKI hin dein tin melong in jong KUKI hin dein te mei te in jong KUKI a dei dingai tu ni a jong KUKI ho hi min avet ton khana ki hi tai ti jong hi ka sei do no me na hi ji chun I hi na pau za chat pi po tin I hi na pau hi pai mang na dinga policy azat zat sim po te ti jong hi ka nami te henga ka hin tep no ma hi tu hin I topic wa ga lut ta lewan tu ni thil so chu het de wa hi in Ukur district langa hi nasata a tangkhul nu pi hole Assam rifle ho hi ta chu kino to a anna boy la zengovin hichina a hi mili akitong khai ti ahin la Ukur times le hichi tangkhul ho thahat na a media hon asei na wa chu ahile mi som ni le ni lang Assam rifle on a zep khawin akitong khai ama ho se hospital a ki koi ti chu ai wanga di ta chu mi li bo ki tong khai chong chu khuti ta ki tong khai lo a ki bil he a hi lo la zam na a ki tong khaloi a hi lo la Assam rifle lo to ga ki vei to na neu khat a hin to kha ziu bo hi chu ho chu a hi in ahin la tu a hi ama hon narrative asim ji da no hi ga velewen mi li ki to kha na chu mi som ni le ni a ki tong kha e ti a hi alhang sap mo wa Assam rifle ho na sata adem na abol so a hi le hi chi thil so chu ipi bola tangkhul ho hin aphat chenga Assam rifle ho asu boy ham tile tu ni thil so bang chu hoi ta ivet na hi le Assam rifle ho thibia umoi bo cho la ya hi outpost asim wa thibia chu tangkhul no pi hon aga phinova hita chu agari zong hi nala na sot lut pe chu Casper ho atha hong pa zong hu tui nala na sot lu pi wa aban le hichiwa Assam rifle ho kagama na hong lut thelo de we kagamu hi India gam a hi pon nang ho India ading in kot a ki hong poi ti a hi atin no hi so hichi atin zo wa chu Assam rifle ho hin phat sot pi hi ki ho cham ding le
thu dan hi het chit sa na dinga hi a ke ho piu cha hi wanga tang khu lo hung tam deu vai ta cho ahin no wa Assam rifle lo chu su jep to jep ahin tho phat na wa chu Assam rifle lo hung lung hang wa tear gas ho jong ka wa blank fire ho jong a ball na chu a ball lu wa hi to a hi tang khul ho hin narrative chom hela hi asim wa Assam rifle ho ngo theina ding le agam sungu wa alut theilo na di wa hi panna sata alaw cha ji cho agam sungu vai thing noi tam pi sel lo cho hi chu ho ahin mat do kha deu hi akhicha ji wa chu tu ni anu pi ho jong chun ki phin na an ne wa mi li lang ki tong kha hi in ahin la Assam rifle ho mo chan theina dinga cho mi som ni le ni lang akhi tong kha i ti hi kisai ahi in ahin la main reason pen ipg pena chu Assam rifle ho le tang khul nu pi ho chu kino tau theiwa tangkhul nu piao chon ani ho po a ho khum hamiti a hi le hi chi hi he thei diu kha chu Assam rifle mi som li lang hin mi som li lang hi lambui village ati na wa hi posting hiu chu hi chawai hi chu a hi le hi chawa ho hin tu a hi ukhu district gam kai sungai thing noi ho thalpuma gari a thaile hi ungtam a hi pha na chu hi chiwai check post khat si mo hi ti ai thulu na anei wa check post asim go no hi cho hi chi check post asim go now hi new heaven kiti hi chi khu a hi outpost khat asim go no hi cho a chi le awa le ho national highway 202 a lam thale ho hi thing noi ho a kha a hi le ti a hi amon check ball na ding outpost khat asim wa hi le hi chi chu dodal na a tangkhul no pi ho hin nasata Assam rifle ho hi chi a na wa ko na chu no do na ding a to gon anei wa a outpost sim diu za da keu hi talowa lambui village a Assam rifle ho zo no do na ding a hi to gon a hin nei wa ta chu a hin nei phat na wa chu hi chi to banga hi kino to na ano ma Assam rifle in jong controllable zo lo phat na chu tear gas ho na kap khuma hi ta chu blank fire ho na bola ana su thip the hi ti pa chu he theina de wa tu nia athil so pi ham ti jong lo aban le mi tampin social media in positive a video ngen in positive in tangkhul versus Assam rifle ti ho ta bang ita lo ti chu hi cho easy u ti lo wa cho dang mo mong hi kiji lo caption phate ta ahung ki pi jong lo a hi ja cho tu ni mi tampi lungdan deu kata sanin hi ji a chu hi chi chungchanga ukhu district langa tangkhul nu mai hole Assam rifle ho tu ni nilhum ke nasata na kino to na ho chu hi chi ho ji hi chi chu a main reason pe na hi ti chu he theme theina dewa hin hil cheno hi in tu hin KUKI in pi cycle gam kaya ko na thupi ga vekit lauhan hi chi KUKI in pi cycle gam kaya ko na ama hon aseu chu 46 cycle assembly constituency sunga ko na galjam IDPS ho koma het sa le team na atiu hi chi hi alangkhana chu tu le tu a Manipur gam sunga chi la jing hi het de wen SIR na special intensive revision kiti hi chi hi tu le tu ai chil ha jing a hin hi chi mei te ho tup le doi a hi za chu to a jong hi government in a hin chi pi a hin a thing ta sei dinga chu hi chi ki bol na pen hi mei te ho hin tu a hi 2023 a pa na hang samo refugee Burma ko na hung refugee a hi ve hiti a hi ve ti ai ngo na I bol pau approve nom ji wa cha bol lo hin ama hon jong he no cho tu le tu a hi chi ki bol hen lang le KUKI cha te tampin a bol thailo ding he a he this a tam zo pi district choma ki kichon gam ta a khen khat chu a documents khat cha jong talo tu ni a jong hi chi constituency a ke ka hi lo le hi chi assembly constituency a hi ke zau ka hi in kiti jong le KOIMA ita san ta lo mai the a hi lo vai le na ID ni vet sa intel ID vet sa ding jong ki nei bi se ta lo cho tu lai IDPS hoi hi chi ka la hi mei te hon
SIR bolding hi chi bol zoting le NRC bolding ti hi to gon step by step ma hung hi chi na chunga jong hi KUKI in pi Manipur in ngata chu thupon anane ya hi chi hi dodal ding ai ti a hi asei chu ai wanga KUKI in pi Manipur in asei wanga chu tunia KUKI chate I bonova ki dingam lo chu na ki ding kit talo ki lungto na aum lo dan chu ka ti na ai KUKI in pi Manipur in hi chiwa SIR ki bol hi demna ka neyuvi hi chi chil hazom thailo ding a hi KUKI chate ka hua nei chen sa wa ka hua hlamong ta nei koilo wa hi chi ho chil ha thei pon ti tia thu so na bol cha hi wang tu nia KUKI in pi cycle gam kai sungin thupon ahin bol kit na chu ahil hi chi hi ina sa de wa hi IDPS gam chom choma ahilo le district choma ki chon do hon chong agang theilam pe na hi chi ki bol di wa hi ngan si thei ngan si wa bolo wa I lo hil di wa hi itiam hana hi chi bolo wa hi le khonung le in e ho dinga gen thei ha satna hung thei thil a hi ji in I bon cha wa I bol so ke diwin tip na hung ki ne hi chi masanga revision ki bol ho a hi lawaila kumdang banga revision ki bol ho to bang chu a hi po in hi chi Indian mi a hi na citizen a hi na apot chit na khatna ID ki siam ding a hi in hizi ichun a hi THEI le mi nammi pi IDPS ho mun chom choma district chom choma ki chon ta hon jong ingai kho ba ki bol so ke de wa hi ti a hin electoral card si chu hi han lang hi le chun alang khatna so adi lo ho jong ki su di thei a hi lawal anei lo ten jong ki siam thei an chi SIR ki ti pen he ai le chun anei lo ho so anei lo hi jeng record na lo ho chu record na lo hi ho chu lo hi jeng a hi wanga sa ho chu tha upgrade ti ding ha ni chi kuma anom so chu hi chi wang ki podo ami hi za da hi bi ti het na dinga ki bol hi chu hi chi chu a hi za chu tu a hi IDPS ho se hin a hi thei chana I bol so ke de win cycle in pi KUKI in pi cycle gam kai in thupi na ahin bol ahin hi chi ige lai le alang khatna in pi hi wa hi le ikiza to lo ham ti jong hi ka sei do no mai khatnin in pi Manipur in thupon azat choma nei ding KUKI in pi cycle gam kai in atuma azat chom khana nei ding khatnin bolin ati ding khatnin bol hi in ti ding hoi chilanga chu mi pi ki on ding ham tu ni ai ki boy tu ni a KUKI chate hi thakhatna idin khom ji lo je wa hi chi to bang hi a hi tu ni a jong KUKI in pi in hi chi to banga thupi anei theya hi le KUKI in pi cycle gam kai in jong hi chi to bang thu aso na ding lo KOIMA chan pan ila lo de wa hi KOIMA chan update I bol ta lo de wa hi KOIMA chan tu ni a hi chi ina sa lo de wa hi ti pa chu I sei zo de wa hi na hin la tu ni a KUKI in pi le KUKI in pi na san jong thu sei yung ki to talo khanin bol te ding hi ti khanin hi chi ka do da lo ve ka pompo ve ti a sei ai le khoi chi lang zo a chu mi pi I pui go no I bol di hum I bol lo di hum hi chi thu na khat jong thailo inam sungu a boy dan hi tunia Messi fan ai lo le Ronaldo fan aza de umoven a hin la KUKI fan mong ki lo hi chi to banga gam ngai lut na nei lo gama dinga I decision la na khat no wa jong ki to thailo ho bang I ge lai lai nat o min hi ji chun organization khat hi wa branch chom hi jong lew han ki heto te ki zato te zat khat nam khat hi be I bol deu I din na diwa ding khom hoite khanin bol in ti ding khanin bol hi in ti pa hi ei ho sung ki to lo na ki vet sa na hi in hi ji chun kanam mi te ho a hi the a hi le hi chi ho hi I vet to za mo angai ti hi ka sei do nom kin nei chule I gam sungo wa hi ni le cha hi pateta government a ko na hung talo a hi pha na cho kampo pi gam kai sunga IT road langa KUKI chate hon jong tu ni a cho memorandum khat a ji win deputy DC pa ko ma hi lekha na pelu no ve ti hi chi wa a sei cho hi le tu a KUKI chate gen thei ha sat na hi
vanoi le se na het na hi in ahin la tu a tha izan ham khat sunga hi KUKI CHATEN ne le cha kamu ding bangova government a ko na supply hung ho hi chi sunga gen theya satna ki to sunga hi tha izan ham kharia kimutapun hi ji chun phamo ka sabe hi chi chung changa hi DC in pan hin la hen tia chu DC office san ki zot na ne ya DC henga jong hi memorandum ana pilut no ve ti pa chu ega he the ne de va in se win in ampi khanai din nova kilung to ta I din lo lai se wa TUNI igen theina ho a hi lo la khat hi ta I thi jong la ui thi a thi a ki thi I po na jong la ni khan ni kalwal ki pon na zo lo adang se a ke hei pai jeng ti ho pa lungel inei lai se wa hi inam sung han to na ding wang ha sa hi ti chu ga se the wen tin chule manipura dinga DGP tha ki hleng aman zong tua hi apan mun ahin lo in mun chom security din mun ho zong hi vil ha na hin nein alama CSO lam kai ho zong ki mu pi na nein community a leader ho zong hi I to bang mi hiu ham ti study a bol pantan TUNI a zong chu kampo pi kam kai sunga DGP hin vilha na ahin nein KUKI zo leader ho zong anaki mu pi in kampu pi gam kai sunga police leader police langa alien ho zong to khom pi na ananein security chung changa hi holim na ho tampi ananei ki ne ti ho zong chu mu ai ni chu to bangai DC in zong tu ai pan a hin la ETM khana commando ho hong lu na hi zong la ma ho direction nge na hong chal ding a hin izi chun KUKI CHATE ki chi the ngai TUNI email ma ho vin Assam rifle le KUKI pang ho ma hi bo ve ti narrative chom khar seile ho ki ta san zo cho asiem ho ta san lo sa ain sim asiem ho narrative ma hin bol wa lung thima hin bol le ei ho lung thima mei te ho lung thima ei ho iga la pai jing ji pau hi po na omen hi ji chun det tain idin na khana ding hi tin idin na pau kilong det na idin phat no hi ta poi ti jong chu iga sei the hin tin TUNI DGP in kampo pi kam kai sunga vilha na hin nei na hi police sunga leader ho hi win CSO leader ho hi win chule inam sunguwa lam kai phabe pi jong he anki mu pi win heta chu to khom na ho jong ana nei ti chu iga phon thewa hi in zan hi langa thil so ho na chunga melong hon KUKI CHATE ngo na hin bolwa kele in KNFP aka mai ama ho ki kap to na ji a civil mi thum thi a mi thum a thi phat nova tu a hi ama hon media war aboluvin KUKI CHATEN naga hon ei thawa hi ti ai alhang sap movie ti ai aseo hi cho ama hon asei na cho KLA hon KNFP ho attack hin bolwa khosunga ki kap to na wa cho mi thuma kap li o hi ti ai aseo hi cho hi chi na chunga hi zan hi a in seina wa chu KNF on jong Suhthen na in bol tawin TUNI a jong hi ga velo chun kele hon jong Suhthen na press release kat in bolvin ama hon a seina wa chu hi le hi chi to bang propaganda mangcha a hi lo le thu adi lo hol chin lo wa organization mo ki mo chan sa jing hi phamo ka sawin chule organization noisi na to banga ki gelin hi chi to bang thu seya hi chi to bang thu phone bol ho hi na sata dem na aki bolin a hi theya hi le hi chi to bang ho avela bol kit ta loading in jong tep na ahung ki bolin ETM khana hi chi ki bol te a hi la mo amana ki po ding hi ti a jong hi kele ho a ko na jong thu phone mo Suhthen ho jong mo a hi ti chu iga phone thewin tin TUNI a jong chu pa chat ta in ta chanu kim khong sai phai pi jang kho mina Dimapur district badminton association na member hi Nagaland mina kichim ji chun tu chung in Hyderabad muna under 15 mixed double national ranking a jong championship ahin la ti jong hi mu ahin ki pa pi le jengin hi chi championship ala keu hilowa
title dang jong amu ki choi amazing player ti a jong hi amin vova hi chi ho na san chu amu zo ve ti ho jong hi mu hin ke pa pi le jing chapang cha hi jong le under 15 noi hi jong le mabana ahung lol hin kitna mabana jong ahung khan to tu dung chuya hi chi sanga lin zo le phajo ahin mu to jing theina dingin jong ama jong kim jong phat thei iga bo hi min chi chan chu TUNI KUKI news mangcha holim na in nei the hole mi pin he thei diwa hil chet na in bol ho hin tin hi chi wa thu kan sei gor ho hi a phat ong sau ta ji in jing lang le hin sei taw hi tin hi ta chu TUNI a igam sunga thil so ho le thil dan ho mi pin het khiel lo ne diule mi pin het thim thei ne diwa hil chet na hung ke bol thei ho hi chi chan chu in tin TUNI KUKI news in bia hin ngai lo zo si na chung chi ubin ki pa in bon cha vin pathin in phat thei na bo jing taw